Assalamualaikum awal madin bermula. Alhamdulillah kembali kita bertemu, kembali kita berjumpa di bulan Ramadan, di bulan puasa. Sambil dihibur madin tiga Arjuna. Madin bersamakan inilah judulnya, mengenalkan ulun Syahril nang dinas tiada tara. Padahal mulai gaya gata rupiah. Kenalkan ulun hujah mirip Afgan sareja. Padahal muha ikam gaya kumbang Afrika. Kadang-kadang orang ulun Joni mirip artis India. Padahal muha ikam mirip pada sawah. Memang hujah ini orangnya kurang sasente, asam malam kurang puasa, inya mau hukmi orang tarawihan, inya nyucul halili, orang tak terus inya main HP, orang bagarakan sahur, mikrofon dimatiin, orang rame menyucul lagu cabe. Kalau si hujan urangnya lain lagi, inya rame benar menyucul gas LPG. Bulan puasa memang rame balapan, mulai balapan cabe sampai lakupan terbang sama lawan Sahril di hobi balatupan. Uang batawinya balatupan, uang taderusan masih balatupan, uang bagerakan sidin masih balatupan. Sambil bamadin sidin tatap balatupan, mudahan sidin mati kuburan di balatupan. Nah, latupannya mun balatupan jangan diragukan, karena aku rancak balatupan, tapi latupanku ada kesamaan, tapi latupanku malah maulah nyaman, karena malatumnya 59 bulan. Si Saril ini besar kelakuan siwa, bulan puasa kelakuan si Saril rancak benar menyala, seharian sulahnya belalah, bila tatamu kawan ketujuh benar menggibah, bila puasa saban hari Aril baca mau kuring kaya mayat, kuring kada bergerak, ibah bangun kuring awak si Aril kaya bilalang sambar. Nang ikam padahi itu kada bujur, nang bujur kalau boleh jujur, pernah si Joni itu bangun sahur, hendak baulah susu rota buat bubur, puasa sehari siangnya bang makan bubur, dibawa tarawih malah badisnya katur, kurang tadarusan dia malah main catur, bagarakan sahur rancak benar inya kubur, bila puasa kuring aja di dapur, imbah bangun sore nang kaya bilalang tampur. Joni lawan Sahril kada pujuh memberi habar, padahal beda dua di bulan puasa kelakuan lebih membarbar. Semalam Joni pas sahur makan minyak lanyar, puasa siangnya makan tabu ubah-ubah. Uang tarawihan inya pangkuring tasandar, uang taderusan inya malah main gambar, tapi sabuting kelakuan inya pasti itu di luar nalar, bila bergerakan sahur ancak dipatu ular.
tersapai. Baik kita berdoa dahulu dan senakai, mudahan ibadah kita di bulan Ramadan sabulanan sampai. Mudah-mudahan kawan di akhirat pahala kawan menuai. Kayak si Joni lawan hujan dangkal beribadah itu tang sanakai. Kalau sambayang sidin kada lalai.